gare ga lešoka la Afrika Borwa go tlo dula tšhukudu ya go ikholofela yeo e bitšwago Jabari. Jabari o tlo rata go opela, gomme o tlo dumela gore o na le lentswe le le botse la go phala la diphoofolo ka mo lešokeng. Eupša ka maswabi seo tlabe e se nnete. Jabari o tlo nyaka go tsenela phadišano ya go opela ya ngwaga ka ngwaga. Ka gona o tlo botšiša bagwera ba gagwe ba mmamoratwa gore ba rata lentswe la gagwe nao. Bagwera ba gagwe ba tlo senya ke go mo kweša bohloko, ka gona ka moka ba tlo mmotša maakanyana gomme ba tlo re lentswe la gago le botsana. Leila ke yena enoši a tlo botša go Jabari nnete. Ga se gore o kgona go opela, Leila o tlo re yalo. O tla ba mmotša nnete. O na le mona, Jabari o tlo re yalo. O tlo galefa gomme a tloga. Jabari o tlo kgetha go se theetše Leila. Letšatšing la go latela o tlo ema laeneng ka diiri tše dintši le diphoofolo tše dingwe ka moka tše di tlabego di nyaka go tsenela phadišano ya go opela. Ka letšatši la phadišano, Jabari o tlo ya sefaleng gomme a thoma go opela. Botlhe ba tlo tenwa ke go se kgone go opela ga gagwe. Ba tlo thoma go goeletša gore wuuu, ebile diphoofolo tše dingwe di tlo foša Jabari wa batho ka dieng. Se se tlo nyamiša. Jabari o tlo lewa ke dihlong. O tlo tloga mo a kitima ka lebelo. A le gole, Leila o tlo bona se se diragalago, gomme o tlo latelela Jabari. O nepile Leila, Jabari o tlo re yalo. Ke lešaedi la go opela. Go lokile go šaetša ka dinako tše dingwe, Leila o tlo re yalo. Ga go yo a kgonago go dira dilo ka moka. Bona nna, ke lešaedi la go bina. Ke nnete, o lešaedi la go bina. Jabari o tlo re yalo a sega. Letšatšing leo, Jabari o tlo ithuta gore a ka tshepa gore Leila o tla dula bolela nnete. Gape, o tlo ithuta gore ga go yo a kgonago go dira dilo ka moka. Ka gona, o tlo kgetha go dira fela se a se kgonago kudu, go ba le maatla. Ngwageng wa go latela, o tlo thopa sefoka ka moka sa go ba tšhukudu ya go ba le maatla lešokeng ka moka. Eupša, Jabari o sa tlo dula a itlwaetša go opela ge a hlapa ka šoreng. Gomme, ge nako e dutšea, o tla thoma go kgona. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com